zwavhuya zwo rali vha zwi ḓivha ahuna na zwiṅwe ndi mafhungo fhedzi nṋe ndi kha ḓivha wavho ndi Juka ndi Suhana ndi ṅwana ndi wa Mahunguni Tshivenḓa Music and Entertainment the podcast vha na ṋema zwone ṱoḓela zwone ndi vha kha vhavhudze ndi tshi ri he vhone sezwiḽa zwo ri amba zwone hanengei mathomoni ndi tshi khou amba zwori Prince KB, Shimza, Black Motion, Ami Faku vha khou bika tombo vhathu havha no swike vha dzhena studio mathomoni a ṅwana I think it was the 2nd of Jan ḓuvha ḽa vhuvhili ḽa ṅwaha vho dzhena studio vha bika ṱereke inoni ine I vhidzwa nga dzina ḽa uri urongo ndi a vha vhudza vha zwi ḓivha zwori African rhythm vha wana ḽikatara ḽa linyana ḽa bass nyana ḽa Prince KB hu itea zwithu yes masuwanoni a khou decide uri vha khou ḓo dropa ṱereke yavho nga dzi 31 dza January ndi uri ri khou thoma ṅwaha nga u ḽa mulenzhe fhedzi vho swike vha decide uri no a ri sokou bvisa ṱereke ri khou namba ri bvisa na music video so nga ḽeḽo ḓuvha vha khou dropa na music video wa hone zwine nda nga tou ri vhone kha vha vhone zwone ndi vha tou vhona kupiḓa kwa hone nyana small piece nyana khe ya hanefha nṱha kha khona vha songo pfa tshifhiri a vha I thetshelese vha ipfe nyana vha pfhe zwo ri kana vho fara zwithu zwa hani urongo Prince KB, Black Motion, Shimza, Ami Faku vha khou ita zwithu nyana ni ya music video hone na ṱereke vho zwi pfa zwo ri ḓo ri khou dzinginela ri tshi ya gai ri khou ḽa mulenzhe ri khou tshinedzela zwo nda nga tou amba zwone ndi vha songo hangwa downloada music wa mahala www.vanrapradiostation.co.za www.vanrapradiostation.co.za ndo dovholora mafhungo www.zwatshitangani.co.za kana vha ri wana Limpopo TV online.co.za wa vhona dzi video ndi khomba video dzi nda khomba zwone dza vhaimbi no khou ḓo bva thiri vha ḓo dzi vhona haningei video dzi khou fhelela haningei vha khou shova mini vha si hangwe zwiṅwe zwithu vha nga ri follow na kha social media vha songo hangwa vha tshi subscribe vha tshi subscribe vha klika na kubele afho uri tshi dzhenisa video iṅwe na iṅwe vhone vha vhe wo thoma u I vhona nṋe Amara here